Prije tačno 80 dana krenuli smo u pionirsku Uči doma priču. Niko od prisutnih na čelu sa mnom nije u momentu kad smo pripremali i najavili projekat mogao da zna kako će sve u konačnom izgledati. Da li ćemo stići da se organizujemo, da li će to imati kvalitet, hoće li biti pehova, hoće li biti lapsusa i problema. Svega toga jeste bilo. Ali to ni za mikron nije umanjilo vrijednost ovog poduhvata. Ni u našim očima, niti u očima cjelokupne javnosti. Zato je Uči doma, koji je završen krajem ove školske godine, ispunio svoju osnovnu svrhu, ali je istovremeno i prevazišao i postao simbol snage obrazovnog sistema. I poruka da se ne plašimo neuspjeha i kritike, da vjerujemo u sebe, da se možemo reorganizovati i u rekordnim rokovima, da možemo funkcionisati i u uslovima koji nam se čine nemogućim, da znamo da prepoznamo ozbiljnost trenutka u kojem živimo i sopstvenu ulogu u njemu, riječju da stojimo na braniku znanja ove države. Za nedjelju dana uspostavljena je Uči doma platforma za učenje na daljinu. Snimljeno je 1700 predavanja iz 17 predmeta. Učestvovalo je 240 nastavnika iz 35 škola. Predavanja su emitovana na 3 kanala koja je gledalo preko 80% građana Crne Gore. Otvoren je web sajt koji je imao preko 400.000 posjeta od strane skoro 100.000 korisnika. Otvoren je YouTube kanal sa preko 3 miliona pregleda, najviše naravno iz Crne Gore, ali iz regiona Njemačke, Slovenije, Rusije, Velike Britanije, Makedonije, Mađarske, Italije, Kanade, Poljske i Turske. Uči doma sadržaji su se emitovali i na albanskom jeziku, a organizovana je i TV priprema za polumaturske i maturske ispite. Televizije, na čelu sa nacionalnim javnim servisom, kome dugujemo posebnu zahvalnost, emitovale su Uči doma. Svi portali ustupili su besplatno prostor za banere Uči doma sadržaja. Sve dnevne novine su o svom trošku štampale i dijelile dodatke u vezi sa Uči doma. Bez pitanja i bez zadrške. A mišljenje onih zbog kojih je sve ovo i rađeno je ovakvo. 75% srednjoškolaca cijeni da su Uči doma predavanja izuzetno korisna. 87% srednjoškolaca cijeni da su nastavnici bili zainteresovani za korišćenje Uči doma materijala. Većina roditelja je, prema istraživanju Ipsosa, zadovoljna kako su škole i vrtići reagovali na krizu. Unija srednjoškolaca je podržala Uči doma projekat. Mensa je podržala Uči doma projekat. Ovo su rezultati vašeg rada, pa onda svih drugih. Isti su vam rezultati rada bili u godinama i decenijama unazad, samo ih je sada vidjela čitava Crna Gora. Sve ono što svakog dana radite u učionici, iza zatvorenih vrata, pregalački i skromno, sada je rađeno na očigled čitave javnosti. I mnogi su se iznenadili. Prijatno, naravno. Zatekao ih je obim posla, nivo posvećenosti i količina odgovornosti koju ste pokazali. Ne samo vi, već svaki od vaših kolega koji je aplikacijama, telefonima i na sve druge moguće načine bio u komunikaciji sa đacima. Zatekla ih je volja čitave prosvjete, koja katkad važi za nefleksibilnu, da se u tren oka prilagodi potrebama djece. Impresionirala ih je brzina i efikasnost kojom se sistem od 14.000 zaposlenih, koji je važio za trom, presložio i prilagodio novoj, nimalo prijatnoj realnosti. Nas u Ministarstvu prosvjete nije ni najmanje. Nije, jer kao krovna institucija u obrazovanju znamo da je nastavnički posao mnogo više od onoga što se može ponekad čuti od nedobronamjernih. Nekoliko časova dnevno i 3 mjeseca odmora. Sav onaj rad koji je do sada bio nevidljiv, sve konsultacije, pojašnjenja, koncipiranje testova, prilježnja, ispitivanja, sve je to na jednom postalo vidljivo, a time i priznato.
Upravo zato od početka insistiramo na javnom prepoznavanju i priznanju rada i prosvjetnih radnika i djece. Ne da bismo promovisali, već da bismo afirmisali pamet i kvalitet, rad i rezultate. Staćemo mi zajedno na kraju usmjeravanju djece na praznu formu bez sadržaja, na gubitak njihovog dragocjenog vremena, na šund i kič. U to sada, nakon Uči doma projekta, saradnje sa vama i bezrezervne medijske podrške, uopšte ne sumnjam. Ako smo zajedno u toj namjeri, šta može kič kad stane naspram Lidije Banović i njene recitacije Kari Šabanove? Šta mogu ostrašćenost i drskost kada stanu naspram Igora Radulovića i njegovog časa istorije za pamćenje? Šta može letargija i apatija kad stane naspram Snježane Zuković i njene izvjedbe Aram Sam Sam pjesme, po kojoj će ostati upamćena i koja je samo na mrežama imala preko 12.000 pregleda? Šta može nesigurnost kad stane naspram hrabrenje i topline Save Kovačevića? Šta može neznanje kad stane naspram svih vas ovdje i šta može loše kad se dobro ujedini? A zajedno smo bili u ovome. Vi na prvoj liniji. Moje kolege iz Ministarstva prosvjete kojima sam na tome beskrajno zahvalan, mediji, TV operatori, produkcione i marketinške agencije i mnogi drugi odmah iza vas, da vam budu potpora ili što bi današnji mladi rekli, da vam čuvaju leđa. A čuvali su i vas i nas dobro i iskreno, tako što su na naš prvi poziv da podrže projekat rekli da. Tu podršku ste vi stostruko opravdali. Ne samo svojim držanjem pred hladnom kamerom i praznom učionicom, već i činjenicom da ste u sred epidemije ostavljali svoju djecu da bi radili za svu djecu. Ostavljali svoje porodice da biste podržali sve porodice. Kolika je ta podrška bila, govori i podatak da su, na primjer, samo nastavnici crnogorskog, srpskog, bosanskog i hrvatskog jezika i književnosti Andrijana, Miro, Maja, Biljana, Svetlana i Dragoljub snimili 150 predavanja. Govori i to da nastavnicima iz Danilovgrada, Nikšića, Ulcinja i Cetinja nije bio problem da dolaze iz drugih opština i da svoje zdravlje izlažu riziku samo da bi sačuvali zdravlje svih drugih. Snalazili smo se, jedni druge dopunjavali i jedni drugima prelazili preko grešaka, jer smo svi imali pred sobom isti cilj, i zdravlje i znanje. Tako to biva kad svi napravimo svjesnu odluku da ne tražimo loše sitnice, već gledamo dobro koje je mnogo veće. I zato će ovaj projekat nastaviti sada, nakon što je kriza prošla, da bude simbol prosvjete i one čuvene rečenice: obrazovanje je najmoćnije oružje koje možete upotrijebiti da promijenite svijet. Stoga mi dozvolite da vam danas, i kao ministar, ali i kao roditelj, na zvaničnom kraju ove školske godine kažem: dragi naši prosvjetitelji, pokazali ste nam put u ovom teškom vremenu i na tome vam vječno hvala.